Mata yinshabita wa makumi abiri n'isambombo. Pavo Yesu mumana kulongesha malu onswa kwambile yibalongi bendene. Nuji bamanyene chibilu cha dipita dia maweja nangila na chikaleko papita matuku abiri neba fila mwana wa muntu bwa mupopele pamuchi muchamakana Diba banfu mbaba to angajine bakulu babena Yuda kudisangisha mulubanza lwa muto angaji munene jina jenda ngayifa kufunga budiyi bwa kukwachisha Yesu mubudimu kumushifesha bavo bambane katwena mwakumukwata matuku achibilu nanshi bwalu bantu badi mwakujula chimvundu. Yesu uvwa munzubu mwa Simon mwena nsudi mu Betania mukajika mpanda kufika kudiye na mulanyi wa Albatre muule na mananasha mushingo mukoli kwele Yesu mananasha mumutu pavoyi kumesa balongi ba Yesu bamonanangu kufika bumunda bambane kunyanga bintu nunkubwa chinyi kabavu mwa kusumbisha mananansha kumushinga mukola kupesha bapele makuta anyi bumuvo Yesu mumanya chivo bubamba kubabele ine nujinu tachisha mukaje bwachi mungenzera bwalu bwimi bwalu nenu ikale ni bapele matuku wonsi kajimema kono akushara nanyi kashidito udi mungele mananasha pambidi mulongo lola mubidi wani bwa kujika bimi njinu jadi kira bulelelene pabuloba bujima myaba yonsi ya longa shabulumu lwaji sankelu neba londela bantu bifumuka je umwezi na nkubantu niba muvuluka jibadi umo wa kubalongi di kumina babidi jina dienda Yudas Iskariot kuya yugudi banfu mbaba to angaji kuba konka yene nenu mpeshe chinyi panyi mfile Yesu kunudi kubala bungano ya chamu chitoka cha mushingo mukola makumi asatu kumupesha bo kutwajije kudibadi Yudas akukeba muvoye mwakufile Yesu kudibu kamu yilu tatu jitu kudia kumpala muchibilu cha mampa kai mele bwanga balongi kufika kudi Yesu bamukonkane udi muso tukulongolwela jiti jadipita dia maweja nangila penyi Yesu kubanda munene nuye muchimenga kwa muntu kampanda numwambilene mulonge shudi wambane jiba jani jidi fabu ifi meme ni balongi banyi netwenzele chibilu cha dipita dia maweja nangila kwebu balongi kwenza muvo Yesu mubambili kulongolola bujije dia dipita dia maweja nangila kujilolo Yesu kusomba ne balongi dikumina babidi kumesa bwa kudia pavo bubadia Yesu kwambane njinu jadi kila bulelelene umo wakunu jinanyile muchitungu balongi kunyingala la bikole kukonga bu Yesu kumuntu ne mfumu udi wamba meme anyi Yesu kwanda munane utu vabele nenda chanza mujilongu jimwa keyeye wampangila mwana wa muntu nafwa mujimikanda ya chijili tulonge shabwalu bwene kaji muntu wapangila mwana wa muntu mwena jakabi muntu wawu kabavwa nanshe mwakumulela to Yudas uvu upangile Yesu kumugonga pendane mfumu wanyi uji wamba mema anyi Yesu kumwanda munane muji mwamba mumomu pavo bubadia Yesu kwangata diamba kwela mvide mugulu twasa kidili kudi kosolola kudi abanyi na balongi bend ubambile ne angatayi nuje echi mubidi wanyi pashisha kwangata jiko fudi amaluvu amvini kwela yikabidi mvide mugulu twasa kidili kudi pesha balongi bende wambane nwayi bonsu bidi mudiko fwedi bwalu mashianyi ajashindika ndondo ujimvide mukuluto ni bantu adibuba fwekeshe bwa kujimishila bantu bonsu mibi yabo njinu jadikilene kutwajija kumpinjeo chakuno kabidi mvinyo euto ne kuditu kudingano nenu mvinyo mupya mubukelenga bwa tatu wanyi kwimba bumisambu ya chibilu pashisha kuyebu kumuguna wa olive ke Yesu kwambila balongi bendane butu kwebu nenu nyema bonsu nunshi yanka yanyi bwali mumikanda ya chijilamba fundene nenshifo mulami wa mikoko yoyini itanga lake
kajimema mumana kubika kulufu nenye kunuinjila mu Galileya. Ke Petro kumwanda munene nashe bonso banyema bakushiya kadimema cha kunyema to. Yesu kumwambilane jinkushadikile bulelelene butu kwebu chitala kachichanji kusama wewe ne wikala mumana kumvile misangu isatu ne chena mumumenye to. Petro kumwambilane Kashidi cha kukuvile ne chene mumumenye to nashe balufu ne tufanebe. balongi bako abo bonsu kwamba kabidi amunanko ke Yesu ni balongi benda kufika mulupangu ludibo biyinikane ngestemani kubambile ine somba yapa nchidi mpenga makwaka bwa kutendelela. ke Yesu kuyo ni Petro kabidi ni bana babidi ba Zebede kutwadije yikubungama ne kupampakana nanko kubambile ine moyo wanyu ujine jibungama ja lufu shala yapa kanu laji tuluto tuikala batabala bonsu. Yesu kupenga magatanji kujela mpala panshi kutendelela wambane tatu wanyu pikala bimwakwenzeka ungumushile jukofwedi lyadike kajibyenzeka mudi muso wewu kabyenzeki munji muso memu. Yesu kupingana kujibalongi benda kubasangana balala tulu kukonga i Petro ne kanu wena bukwala bwakushela nanyi batabala nashe bwajibe ni mubwachinyi tabalayi tendelelayi bwakanu bweli mumateyi moyo wakwenza bimpa nujinawo kadi bukwala bwakubikumbasha kanu ena nabo. ke Yesu kuye kutendelela kuluseka musangu mwibidi wambane tatu wanyu budikofwede kadi mwakumbuka kunji chiyimujinwa byenze kamu mudi musu kupingana ichaka bidi kudi balongi benda kubasangana balala bikola meso abo avo manema bujitu. Yesu kubashiya kabidi kuye kutendelela kuluseka musangu mwisatu wambululana myaku ya momumu fashisha kupingana ye kudi balongi benda kubambilane nuchijanu balala bikish monayi jibe jidibuba fila mwana wa muntu mubyanze bya bantu babi njimana kukumbana jukai tuyayi tangilayi muntu jumfile kujibunye yawu. kachiva Yesu wakula nanko Yudasa umo waku di 12 kufika ni bantu bavule bikale na miel kabidi ne michi ke banfu mbaba to angaji ne bagulu babe na Yuda bavo babatum nango Yudasa uvu pangile Yesu ukava mumana kumanyisha bantu ne ungato mishiku au ke yeye unu jinu kebe numuko ate ke Yudasa kufika di akamogudi Yesu umwela moyi mfumu moyao pashisha kumutoyi mishiku Yesu kumwambane mulunda wanyu chudi musokwenza kuchikumbasha Lukasi nangu bavo Yudasa nabo kusemana kudi Yesu kumukwata kumulama bikolo kumo waku bavone Yesu kufatula mwela wenda kutape mwena mudimu wa mutu angaji munene kumukosedichi ke Yesu kumwambane binga jamwela weba muchibubu bwali yonsu watula mwela nafwe kumwela wena mumenyeni njimwakubila tatu wanyu yeye kuntumina mumpinjewu banjelu benda bapita babisumbu 12 bwakung'ambuluishi kajimemo mwenza nanku malu adi mumikanda yachishila nakumbana bishi bwali mumikanda amumba fundane byenze kamuna dibe menadi Yesu kukonga bantu ne nuvone bwakufika ni miele ni michi bwakunkwata memanyi njimwivyanyi mvwandonga shamatukonsu munzu buwamvije mukulu kadi kanwena bankwata to kadi byonsu abimbienze kabwa kukumbesha myaku ya bambi ili bubafunda mu mikanda ya chishila kebalongi benda bonsu kumushiya kunyema bava bakwata Yesu kuyobu kumufila kwa Kayifa mutwanga jimunene munzubu muvo balonge shibami kenji ne bagulu babe na Yuda basangile Petro vulonda Yesu pabule to ne gulupango lwa mutwanga jimunene kubwele imulubanza kusombe ifama ne bene mudimu bavo balama chibi bwakumona mwakosebu chilumbu
banfum baba twangaji de bene chifango chikulu bonso bavo bakeba bwali bwaji shimo bwa kujingile Yesu bwaba mona mwa kumufundile chibawu cha lufu kaji na shemu vo bantu bavula bafika bwa kumujingila malu kaba kafeta bwalu na shemu moto kunde kelu bantu babidi kufika bambane muntu eu uvu wambane ndimwa kupula zubu wa vidya mukulu eu umwiba kulula mu matuku asatu kemuto angajimu na kujuka kukonga Yesu ne kwena wanda muna anyi malu adi bantu ababa kujadikila ngou anyi kadi Yesu uvwa mupuwe kemuto angajimu na kukonga Yesu ne mudina jamvili mukulu udine moi njinkulomba bwa utonda mune udi chipe udi Kristu mwana wa mvili mukulu anyi ke Yesu kumwanda munane mudi mwamba mumomu kadi njinu jadikilene kutwajisha kumpindyeu nenu mwana wa muntu musomba kuja abaluma jamvili mukulu wa bukola bonso nenu mumona kabidi ufweka mumavuba mujulu kemuto angajimune na kudipanda bilamba wambane mupende mvili mukulu katuchena tukengela bajadiki babwalu ebu kabidito nudi bumvwe amumpindyeu mudiye mupende mvili mukulu nudi nukosa chilumbu chende bishi kumwanda muna bune muntu au mwene chibawo muntu au mwene chibawo muntu au mwene chibawo kashishe bamugumutwila mata mumpale kumututa bisusu bako abugumuguma mapi bambane wewe Kristo uchinke utwambile ujimukutute ng'anyi Petro vumulupango musomba pambelu mwena mujimumuga jikusemana kudiye umwambane wewe kabidi uvone Yesu muntu wa mungalele yau kadi Petro kuvila bantu bonsu bateleja wambane chene mumenye buji musokwamba kashisha Petro kuye kuchibi cha lupango muko mumuga jimwena mujimukumumona kwambila bantu bavokaba kune muntu eu uvwani Yesu wa Munazareti ke Petro kuvila cha kabidi ujadikana njinji chipane chene mumenye muntu euto kunyima kwa katupa bavo mwabawu kusemena bogudi Petro bamwambane bulelela uji umwe wa kujibu tujibumvwa kung'akwiluwebe kuji ufuma ke Petro kwambane bumeme nshima vili mukulu wa nyoka njinji chipane chene mumenye muntu eunashi amudibaji chitala kusamechi Petro kuvuluka chiva Yesu mumwambile ne chitala kachichanji kusama na wikala mumana kumvile misangu isatu ne chena mumenya muntu auto ke Petro kupatuka wenda ujile bikola